Goro ya Buhimba etebirwe Edison Agondeze mu dakika ya 81. Free kick for Buhimba United Saints. It is Maxwell Owachigwe. Ball brought in. And a moment here for Buhimba United Saints. Omuzando gonde timu ya KCCA bagisangira wayo bajugwisa amakazi hati na tebiro mu katimba ka mugenzi we bakubaga no buponero na timu ya Rugaze ari MTN Omondi Stadium. Omuzano gutire timu ya Rugaze omwanya gwa kana akimeze cya Uganda Star Times Premier League kandi baba timu ya KCCA bagira omwanya gwa kabiri no buponero butano. Empaka za Uganda Star Times Premier League Negumizaamu zo bashayi kumisomo abazyo aba timu ya Mbarara City bakujwarana na timu ya Bull FC kandi timu ya URA neza na timu ya Express shay ibiri ezekiro. Abasani ba timu ya Mbarara City nabashobora kubetebekanise kutanyagura timu ya Bull FC kandi Ian Amanya na Jirango okutandika kubi empakezi emizano cyariyo koreka abagizi ngo babasa kusinga emizano endejo tutandikire kubi abo kuba league na marathon tukafuna away point tukafuna draw first game yetu tuijomuka. Unfortunately tuafuna bonero twabentwenda yes abantu babasa kujya tukatandika kubi but so far empire ebiri out of the many games remaining, so empire ebiri surely tubasa kuterezamu ebya ebitara kozireje mu first game na second game ibasteriromuka, and here we are kujangu we are going to showcase the best display against our second home game against Bull. Abazana ba timu ya Bull FC abare mu captain wabo George Kasonko na Seid Argumaho bashoborire ahamusanogo okubagwetebekanisize. Twetesetese bulungi entambula affe tebadde twasobola tukanona ko oleggulo okusobola kwetekera game yaffe tugenda ozanya ne Mbarara City. Twatambudde bulungi tetwafunye buzibu bonna mu kkubo. Nsanyusa okubanga mbasanze nga we muli era ne musanyufu okubeera ku TV eno. Like Bulls, Bull chenyizo gamba team nene ekyekisoka, and one of the targets or goals is to win a trophy oba kuwangula league. Ate ng'ona wangula league buli game is a final, so it's a motivation the other way, and naffe benyini nga abasambi okutukiriza ebigendererwa tulina okuwangula game. Empakezi nezigumisa mu kuzanwa n'obutimu zimwe hamwe n'abahagizi batazikunzire.